Study MC channel clear to te in Zavain Tibai Levek Ule. SSC chuan December sang ni som ni khan graduate chen te tana dil thei tur narwak sangruk zanga le parukla ya ti chhuaka mizo thalai zinga podil kanom nuala chumi tana inbuat saidan tur chu tuntruma hian kanron tar langdon ani kanshat angin SSC hi UPSC hnuai chia omni in kumtin group B narwak singtel an la thina India ram hun sang sang atangin thalai tam takin exam an ma chon thina chuta tlingde chuan Central Ministry sang sanga napoimo tak tak thokin manikhwa le tuitan an tangkai thin le a kini mizo te po hian hetiang officer hi nevenwal ila ti hi kan du thu sam ber ani exam kalphunga tangkan han soi thlang hal meanga tier 1 achanga 4 omdona tier 1 chu prelims kan tia ta chuan computer based exam anianga tier 2 hi mains kan ti ania computer based exam tho anianga tier 3 descriptive mode ania hi pen and paper mode te po kan ti ati thei ome tier 4 hi computer proficiency test le data entry skill test kha ani donani chuan tier 1 atanga tier 3 thleng hi merit li selak turania chti ralin tier 4 ati chha chuan tlina chance a chuang lo ani tier 4 a hian DPT le DEST te hi machon tur bi kan thunga description a hian link oma heta hian chiang zokina en theyang tuna chuan scheme of tier 1 and tier 2 exam kan soile don ani tier 1 a hian general intelligence and reasoning general awareness quantitative aptitude le English comprehension te a omdona number of questions zona omza tur kha somni panga nianga maximum marks hi 50 somnga ani don ani exam hun chung hi darkar khat ani dona negative marking hi 0.50 ani don ani chuan tier 2 wa ve thung paper 1 achanga paper 4 omanga paper 1 hi quantitative aptitude anianga question omzat zongzong zona omzat hi za ani dona maximum marks zani anianga paper 2 a chuan English language and comprehension heipo hi anga yang thau khanin zona zongzong zat za anianga maximum marks zani paper 3 a chuan statistics lampang ani dona question za maximum mark zani paper 4 a general studies finance and economics lampang angai ang thoin question za mark zani ani dona exam hun chung dakar ni aninga paper 1 le paper 2 te hi compulsory ani line paper 3 le paper 4 te ro machon tur bi kanom thung don ani negative marking hi lochin chha le la chan chu English bi ka hianin 0.25 ani dona maths kai hnoi bi ka chuan 0.50 ani don chuanin tier 3 chungchang kan soile ang mode of exam kha pen and paper anianga scheme of exam descriptive paper ani dona henga hian writing essay writing essay writing letter writing application khatyang hau kha a umdona maximum marks hi za anianga exam hun chung darkar khat ani dona heng kan soite hi a lekhabu le rup ngai kherlo po khanin pol som le pol ko zir lai vela hianin atlang puin an nei thina chungte po chu a in let the ome tier 3 a thung chuan pen le paper mangin exam ma chuna ngai to dona ma akan lo soi tak to essay writing letter presi application te mang chau khanin exam tur ani palina chuan tier 4 chungchang computer proficiency test le data entry skill test ani dona computer proficiency test pi ka hian hemi test tur hian computer chungchanga thilpoimo deuh pathum a oma hengte hi anni word le excel le powerpoint te hi hengte hi thiam apoimo don hle a achunga kan han soi pathuma tang te hian test nei turania minute som panga zel hun kan nei don ani data entry skill test chungchang ve thunga chuan central excise and income tax hnuaya tax assistant naruak big tan darka khadze laki depression za chu sangriat aniang ma se test chung hi darkar khat ani don tina nishan lawa minute som panga chung lecture ania chumi chung chuan minute khat zela
word somni pani atanga somni pasari vel chut man chu angai don ani zia bera chuan minute som panga chung khan passage word sang ni vel an ron chop chuak anga chumi atang chuan thulak chwa bik kan nei don ani minimum qualifying marks hi anwai miang hian ani dona hemi ai niam mu te tan chuan chance a omlo ve thung dona chu kan shat ka rapoi mo in ka sha unreserved tan 30% za asom thum OBC le EWS tan 25% za asom ni panga others za asom ni 20% tin kan shat atana cha chu SSC a chuan overall cut off marks ani china subject pakhathiam viawin pakhathiam vaklo ma ila tlintheina chance om thawanga achan chu overall ani chin miaw wangani tuna chuan apoi momber in buat sai dan tur kanon soidon ani pakhatna chuan general studies English reasoning le mathematics lampang ve thung o tunlaya chuan engkima ol sam to a social media mangin kan du zonga piang kan mu in kan lakhom zung thei to a chu kan man changkai thia mangai don ta a achunga kan soi topic te chang khian question har tak aron chuak ngai lo ti thei tluk ania ma se a basic error shat ne so angai viau thung dona chumi tur chuan Google le YouTube man changkai thiam acha khopang lecture sang le material ikon khom zo huna kumthum chung vel liamta question hluite kha en theingil so angche chuan pani na chuan current affairs le static GK lampang pakhatna chuan current affairs mizoten zirna konga ma kan la thara YouTube le WhatsApp vela group te siamin group chen khata pe chuan material an mu apiang an vom lut me china heng material zong hi chiar vek tura in ngai tlat anom chin ma se anishan lawania material reng chik takin I en ma sa anga descriptive lutuk khami a detail lutuk ang chi te kha SSC exam atan chuan atangkai vak lo ti kha lo shephot mela kan han soile du chu inbuat saina kalpui du tan WhatsApp lama kalphung mumal taknen group kan siama minron pe pop theireng don ani nang ma a easier don ani po in rom hanna mumal taknen easier don nia school a te po no pang ho students how chuanin routine te an timetable an nei thlap ang khan khatiang khanin kan inzir na hianin routine in siam hi apoi mo khop meya nitin current affairs thiar hi ti nge tur ani ti lo shitel bokla hun tam zok inei theinan thlakhat chunga mi an la khom ho hi chiarla athama ma zokang o kha hun safe na na thave riawania hetiang hian routine siam mala apoi mi alawang entirnanin weekend car to pa khanin current affairs lampang chawkha chiarla abak zong chu general studies le subject ang zirnan khan mangve thung tala khatiang te kha athavia win kan sha te chuanin pani na static GK lampang hemi topic be khi chu soi thui vak lo mela a ingwa saina tan chuan lucent GK tluka lawang o lucent GK ti khania khangzong kha karon soi theite chuni a zona danga omte ni chuanin comment section lama te po khanin a zo theyanga minron be pop theyanga chu mai ba ka chuanin he input chana tan hianin WhatsApp group te po kan siama chung te po chu a join thei don ani in lo hlok pui ngei kan be se ye kan lo me